Nindot man guys ang sa atubang sa intra, mas nindot pa jud diri sa may luy sa bungtod guys, mas nindot kay tan-awon atong makita guys. Oh, hoy, o lagi di man po ko dili ko magpadaplin man, nara ko sa kuan. Tunga-tunga, simba ko yung taon ay. Prebujag ha, sa orasan na. Hindot kayo ang view guys, oh. Naapoy, bundok-bundok, buntod. Thank you Lord sa imong paghatag o pagtugot nga maabot ko ning dapita. Karon pa jud ko kita og lake sa Bohol guys. Mas nindot man diri sa mabini na kuno ni guys aning dapita. Hala tuwa man dai puy laing istambayanan dito sa Pikas Bahin guys. Atong makita. Sa mao galing man dai istambayanan adto dapit oh. Dilang makita. Mura gilibutan din ni karsada ng ilang kuan guys. Ilahang view, gilibutan karsada. Kung na jud ko ikalaing kasulti ani guys, mas nindot jud din ning dapita. Ang dapit namo nga among giatuan guys, layo pa man di ay. So nangita na mi anig kan-anan guys kung asa mi maniudto kay gipanggutom naman mi. Nipadagan na pod mi sa laing lugar guys og pilar may sugilanon. Nakakita ra jud mi kan-anan guys. Og sama sa gihapon guys ako ang igsuon sa ihang kapikas og sa ako mga pag-umangkon og anak guys. Kami gihapon nag-uban. Og nagpasalamat kog dako guys sa paniod ko nga ilang gitagana kanamo guys. Sa among pagbanding-banding. Bunso daghang salamat. Nga man ni Kati og ni Cyrus. Mauli na mi ani guys human sa mga paniod to og nakalabay mi sa Duiro man tini guys, mas nindot ang ilang beautification sa may bye-bye. Ato makita guys. Murag na niday ko sa ilang beautification kay wa man diri sa amo ang dapit. Nindot kay tan-awon guys kung di apa ko sa gawas galing kay di ako sa sud ani nag camera guys, di ko kalihok. Apadayon lang ko nanguha og mga videos og pasensya na mo guys og mga video na ko karong hapon na og ako nagpasalamat guys. Bye bye.